we umhla ka-14 imile, cabanga suka ngo-3 iya lona sitakhile lona, angikwazi nokufaka ilona amavidiyo ami. Umhla ka-14 namhlanje bona same story yangabala futhi yangabala. Mhla ka-15 bandla same story, wangithi wabona same story baba, wabona ngikhathele phela imfino igcwele igceke, ngikhathele iyona same story kuseyilo, ngizosha uphuthu emva kwalana bese ngiyalala walala. Saphefumula angathi ayidonsi futhi first long saphefumula nali lona libona lo phuzu qeda ukushaya past 6 njalo ngo-past 6 ngizodla ngilale nali lo ithanga sengiliqedile lona, wabo lokho ngisazokutshala futhi nawo lamathanga wabekile yabona. Makuqala ihlobo zobe sengisengadini bazongibona ngiqina abantu bonesiloku. Yebo nalo uphuthu lami ngiyalala emva kwala, impilo emnandi leyo yebo. Cisheka phela nayo ingacisheki kuyistakhi inyulo lelona istakhi kwakubi.